Ai keblei pisai sen haka kerteng ke bathiang tam ke jong Jesus Christ bat ke kubor mata ke sengi kadai sepang kaya kabalang. Kaya kabalang. Hadin kin nyau tayo ne saupo khandai snem bat hadin kin riu ar tayo ne ki saus pa lai po saus nem kat kum Daniel kananong ke khandai ar san hadu ar riu. Kamut kin riu khandai tayo kila kut no kata haba khain lang nyau tayo plus riu ar tayo kalong riu khandai tayo. U Daniel u ong nyau po tayo la pengkut. Daniel khandai ar pusal. Hanrai hadu menta la pendap tang yakin riu khandai tayo. Hagajing shisha kaladai ban wanno kasitiyo bakhado katkum Daniel khandai ar penyo. Hanrai kamlong kumta namar kalawanno kaya kabalang. Hadin bau jisu ulakiu no sebeneng. Kene kaya jong kabalang kalong ke bejerong bat ke bejalan tam. Kaban nadu usnam lai pilsau edi. Hadu menta kalong shihajar khandai spa khandai po ar snem. Neduna ar hajar snem menta. Kaya jong kabalang ne kaya mensin bekhuj. Kala sedang nadu kesngi Pentecost. Kata sanpau sengi hadin kenyam kejinglat ne Passover. Hakabau Jisu ulayap bat mipat. Kumta ke kentin balang kawan na ke kentin Greek. Kabamut ke jingkot ya kibriu na ke pertai syaublay. Call out from the wall for God. Kabamut hang ne baya kata ke balang laya lam do mensin bekhuj. Om da ke jing start briu. Hakashiti upol syaginong Ephesus. Uong bat ulabu ya u banlong ukli halor ki e baro ya ke balang. Kabalong ke met jong u ke jong u Jesus Christ. Ephesus iwe arpo ardu arpulai. Kumta ke balang kadai ke met u Christ. Kumta haba ong balang kamut ya ke ying mane ne temple hanrai ya ubriu kain. Namar balang kamut kamet u Christ. Kibriu kiba mane katkum kemon u Jesus Christ. Naba ukpa ulas ngau baha baka jingdap baro kan syong teli hau. Stiu Paul sinong Kolosai iwe kat kendai. U Jisu u ong ha u Petros. Ngaru nga ong hame bamelong u Petros. Bat halor une umau siang. Ngantai ya kabalang jonga. Te ki kherdap kedujok kin amla iyaka. Matius khandriu katpra. Batang kebangit ha u Jisu an penim yangi. Namar u Jisu udai ukle kata kebalang. Na kata upol bat usilas. Kila ong hakito kinong ap bendi. To mengej ha u Jisu uba utrai. Bat an penim yame bat ya kaying jongme. Kam gi apostol kan riu lai huwe. Kumta haswa baka balang kan sedang. U Jisu uladap ong kumne. Hanrai andalawan utau nong pentengan. Ya uba ngangan pa hapi nau kupa. Ya mensem kejing shishakan. Uba mi no na kupa. Utakan un pla syapang jonga. Yonis katsan arpendriu. Day uneu mensin bekhuj ubalong mensin ke jing shisha. Ubalawan hiar na ublay ha kesngi Pentecost ha ke kamra bahaneng ha Jerusalem. Kikam gi apostol iwe khatlai bat kikam gi apostol ar iwe du khatlai. Bat day nadu nang ne ba mensin bekhuj ulas dang bantre. Bat banle iki kamba hadu kine kisngi ba menta. Kumbau Jisu uladap ong. Andalawan mau. Mensem kejing shisha kain. Unya lam yapi sya kejing shisha baro. Yonis khatnriu
khatlai. Hadu menta ya ka balang ka baim, day ban yalam da mensin ke jing shisha. Light nang ta, ka batam nang ta kan long hapok ke jing penyat bakenja beriu kan, hakaba ublay umla ban pediang. Hadu menta bat syadu ki bom jukut, ka bor ke syong ha ujisu, hadin ba ulami bat na ke jing tap. Ujisu uong, la ai hanga ka bor baro, ha beneng bat haga kendau. Matius arpupra katpra. Namar kata, tok hilek no mapi, to penlong senran yaki benriu baro, dah pen baptis yaki haga kerteng kejong ukpa, ukhon bat mensim bakoi. Dah hikai yaki ban sumar yaki baro, kat kibang ala hukum yapi. Matius arpupra kat kendai arpau. Day na kata kadau, ba kaya jong ke balang, ne kaya mensim, kalong ke bajalan, duna kumba arhajar senem menta. Balai, namar ba ke jingyalap ya ke gospel, kalong hakeleng ke pertai, kumbau jisu ula hukum daga baong, to lech ya ke pertai, ya lap ya ke gospel haki benriu baro, uta ubangait, bat yok pen baptis on penim, uta ubam ngait on penrem. Marcos khanriu, khatsan hado khanriu. Te kidak jong kapor menta ki pen I baya ke balang, kala jan ban kutno. Ha kabakan yok sedang no kata ke sitiyau bakhado, ne ki nyau senem, ki por jing jenjar ba. Daniel kendai arpunyo. Baon yok pendep ya ke jing ya thul pau Daniel ke baong. Nyau pau tayau la pengkut halor ki beriu jong me. Daniel kendai arpusau. Namar kata, wat penlip no yo mensim, wat nyau ben ya ki jing ya thul pa. Nengkong Thessaloni san kat kendai du arpeu. Quench not the spirit, do not treat prophecies. Kumta kaya jong ke balang, kadai ke ayom ban penim ya ki gentle, ne ya ke pertai. Uta ubangait ha u anam penrem, uta ubam ngait u larem lepa. Yonis lai katpra. Menta ke jing penim ke lajan ban kut. Kia ke balang lajan ban kut. Balai, namar ke lajan ke por ban penim saya ke Israel. Tat anda bakata ke jingdap jong ki gentle kanda yok wan hapok. Anda kumta te on penim ya ki Israel baro. Kumba latho, unong pelait no unwan mi no na sayon. Bat un penpai ya ke jing bom riublay no Jacob. Kane kalong ke jutang jonga haki. Anda ngan kit no ya ki pop jongki. Stiu Paul segi nong Rom katway arpsan hadu arpunyo. Blay daga banta ke buram ke jongo. Amen.